le go appreciate le sle queen tse tsa ntsa marao le what di batho ba useless fela batho ba important ba playing role ala banaki government a inaki art and culture a inaki tshwanetse ke ntse tšhelete ka go potleng ke make sure motho ke mo fa 5,000 a ire a be sharp stano le boditse first tšhelete a ya music o ikreile go nna 5,000 a e kry-ile bene ko Kabza o ikreile go nna ka fa sa mnyoko e tsa nna motho mo a nna le bosatane man a le beng le moyo mo right man a le beng le moyo mo right please man a le beng le moyo mo right le tlolang go bola moya re tletso le thusa iso re tletso le fa di ideas re tletso le inspire iso ke tletso le inspire hore ke nne mo le yana ke tletso inspire wena gore wena o khone bona gore this thing e khone irahala did a lot for this country, man. Did fucking a lot for this culture, this movement, man. Every Monday just for the movement. Bamfadi sente kwale, chelete bamfanga na irisilo. E patala security le ba bereki ba batho ba berekang le bona. Just for kire movement.